Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Leta ya Kongo yamagaye ibyatangajwe na depite wo muri Amerika yerutse kuhagira uruzinduko. Yavuze ko ibyatangaje ari ibitekerezo bye bwite naho bihura nuko Amerika ibona ibintu. Umuvugizi wa leta ya Kongo bwana Patrick Muya yavuze ko Amerika itegeze igira ikibazo ku mipaka y'iki gihugu nkuko depite Ron Jackson wigize intumwa idasanzwe ya perezida wa Amerika mu karere ka Afurika yo hagati yabitangaje. Ikinyamakuru Media Kongo cyavuze ko depite Ron Jackson nyuma yo gusura Kongo, Rwanda n'u Burundi n'ibindi bihugu byinshi muri Afurika ageze muri Amerika yakubise hasi atobora ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi. Bimwe mu byababaje abategetsi ba Kongo byatangajwe na depite Jackson. Yavuze ko urasirazuba bwa Kongo nta muyobozi bufite kuko ubutegetsi bw'iki gihugu budafite ubushobozi bwo kugenzura ku gace bitumye abarwanyi b'Ventura bashaka gufata igice runaka. Ingabo z'icyo gihugu zihunga cyangwa zikabiyungaho. Ntibyagarukiye gusa kuko yanavuze ko yasanze igihugu cyaramunzwe na ruswa bitarabaho, hamwe ubona ko kuba cyagira inyeshyamba ari ibintu bisobanutse ukurikije iby'amaso aguha. Yagaragaje ko ubutegetsi bwa Kongo bukwiye gukemura ibibazo by'imbere mu gihugu, by'umwihariko cy'abanyekongo mu burasirazuba bwa Kongo badafite umwene igihugu barimo abarwanyi benshi ba Ventura. Dr Jackson yasobanuye ko ikibazo cy'abanyekongo badafitwe nk'abene igihugu gikomoka ku mateka y'ubukoloni ubwo imipaka y'u Rwanda yahindurwaga ubutaka bwarwo bugahabwa Kongo na Uganda, bamwe mu Banyarwanda bakisanga muri ibyo bihugu. Yagaragaje ko kugira ngo amahoro arambye aboneke mu burasirazuba bwa Kongo abarwanyi ba Ventura bagomba kwinjizwa mu gisirikare cya leta. Abatuye mu burasirazuba bw'iki gihugu bose bakemererwa nk'abene igihugu babifitiye uburenganzira. Umuvugizi wa leta ya Kongo bwana Patrick Muya yavuze ko ibyatangajwe n'uyu mudepite wa Amerika ari ibyo bwite bidewe n'umubano usanzwe hagati ya Kinshasa na Washington, ndetse ko bari mu mishinga iremereye. Uyu mugabo ashobora kuba atazwi ku buryo ibyo yatangaje ntawe ukwiye kubiha agaciro. Uyu mugabo ashobora kuba atazwi ku buryo ibyo yatangaje nta muntu ukwiye kubiha agaciro. Ninyabije muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Manitswe perezida William Ruto wa Kenya yamaganiwe kure n'abategetsi ba Serbia nyuma yo kubaye umuntu wa mbere ku isi mu myaka 5 ishize wemeye leta ya Kosovo. Ubwo kuba Kosovo yemewe na Kenya nk'igihugu bihaye ububasha bwo gutangira inzira yo kuba igihugu kinyamuryango cya Loni. Ibyabaje Serbia kuko yifata nk'intara yayo n'ubwo yishinja kwigomeka. Ibihugu bikomeye muri Loni birimo Urusiya n'Ubushinwa bishobora kutazareba ijisho ryiza leta ya Kenya kuko byakunze gutora byamagana ko Kosovo yaba leta. Ikinyamakuru The Kenyanizi cyavuze ko leta ya Serbia yakubise agatoki ku kandi ishinja perezida wa Kenya ubugambanyi, ndetse yavuze ko igomba guhita ihagarika imikoranire yose na Kenya kubera ubwo bugambanyi Nairobi yakoze. Muri 2008 Kosovo yatangaje ubwigenge bwayo, ariko yari yarabuze igihugu na kimwe cyemera nka leta ku buryo yatangira inzira yo gushaka uko yagira ijambo mu karere ka Barika. Ibinyamakuru bya Kenya byanditse ko hatazwi impamvu nyakuri yatumye perezida William Ruto yemera Kosovo nka leta, ariko byavuze ko Kosovo ifite gahunda yo gushaka abakozi benshi bakora mu mirimo irimo ubwubatsi n'ubuvuzi. Bigakeka ko perezida wa Kenya yaba yiziritseho iki gisasu agamije gushakira abaturage bakazi muri iki gihugu gishya. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya yavuze ko kwemera Kosovo nk'igihugu bikozwe mu guha igisobanuro ubusugire bw'igihugu no kurinda amakimbirane n'abura abantu bapfa imbibe. Mu minsi ishize Abanyakenya batari ku ruhande rwa perezida Ruto bamushinje kutabasha gusoma umukino wa politike mpuzamahanga, hamwe akunze kwemera ibintu abandi bantu bose banze birimo gushyigikira abarwanya za leta, bagasanga ashobora kuzatesha igihugu amanota ku bibanire n'ibindi. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa ubundi abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banitswe abategetsi mu ntara y'ibitoki bafunze byikubagaho inkambi yakiraga biye giti mu nzu zaturukaga muri Kongo Kinshasa izari zitekwa gusubira iwabo. Iyo nkambi yari muri komine Rugombo. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko gusubizayo impunzi guteye inkeke kwaturutse kuko bazanze kujya mu nkambi nshya ya Musenyi iri mu ntara ya Rutana. Icyo kinyamakuru cyavuze ko abategetsi ba Gitega bahise banavana ubufasha bwose bagize impunzi bangombwa ko zemera zigashyira ubuzima bwazo mu kaga zisubira muri Kongo Kinshasa aho zaturutse. Izi mpunzi zakirirwaga ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Rugombo, ariko abategetsi basabye ko bakivanwa bakajya Musenyi, ariko bavuze ko ubuzima bwabo butari bwiza, basaba guhitamo kujya habonetse cyangwa se bagataha iwabo mu ntara za Nord Kivu na Sud Kivu. Izi mpunzi zituruka mu bice bya Kamanyora, Katogota, Ruvungi, Bwegera, Ruberezi, Rwenena, Mutarure, Sange, Kiriba na Uvira zabaga ku icyo kibuga cy'umupira w'amaguru cya Rugombo kuva tariki ya 15 ukwezi kwa kabiri umwaka. Zahunze imirwano ya FARDC na Ventura acaga ibintu muri ibyo bice bahungira mu gihugu cy'u Burundi baturanye. SOS Media yavuze ko izi mpunzi zahagaze ku maguru abiri zanga kujya muri iyo nkambi nshya ya Musenyi iri muri komine Giharo mu ntara ya Rutana. Zivuga ko ubuzima bwabo bumeze nabi n'amazi haba, ndetse ngo nta byatsi byo kwisasira bihabanga kujyayo. Umwe mu mpunzi yavuze ati turahitamo gupfira aha ngaho kujya kugwa Musenyi, ahantu nta muntu n'umwe witaye ku bahari ndetse nta nuza akababaro k'abantu bahari. Yaba HCR ndetse n'abategetsi b'intara y'ibitoki bavuze ko niba abantu badashaka kujya Musenyi nta muntu uzongera kwemererwa kwambuka iva muri Kongo za mu Burundi, kandi bemenya ko ikibuga cy'umupira w'amaguru cya Rugombo gifunzwe nta yema rizahashingwa. Umwe mu bakozi ba HCR yavuze ko impamvu abanyekongo bagomba kuva ku kibuga cya Rugombo ari uko amabwiriza abagenga avuga ko nta mpunzi igomba kuba mu nkambi yegereye igihugu yahunze nibura mu birometero 150, kandi inkambi ya Rugombo yegereye cyane umugezi wa Ruzizi.
Ruzizi ugabanya Burundi na Kongo Kinshasa. Abanyekongo bakimara kwangira ubuguma muri iyi nkambi bahisemo gusubira muri Kongo Kinshasa, ariko mu buryo bwiswe ko ari bubi. Bamwe ngo bavugira uruzi rwa Ruzizi aho bashoboraga kuribwa n'ingona cyangwa izindi nyamaswa. Mu Burundi ariko kandi haravuga uruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa Madame Kayikwamba Therese Wagner, ndetse kuwa gatatu yanakiriwe na Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Nubwo hatavuga icyagenzaga uyu mutegetsi wa Kinshasa mu ibyo bihugu bituranye n'u Rwanda. Itangazamakuru rya Tanzania ryavuze ko uruzinduko rwari rugamije guhamya umubano n'abaturanyi, ariko nka Destize nisizikamo ko Perezida Ndayishimiye w'u Burundi amaze iminsi atangaza ko afite amakuru y'impamo ko u Rwanda rushaka gutera igihugu cye nubwo nta bimenyetso yatanze. Ndayishimiye yabwiye BBC ko afite amakuru yizewe ko u Rwanda ruteganya gutera igihugu cye, ikirego u Rwanda rwasanze gitangaje kandi kibabaje mu gihe intumwa z'ibihugu byombi zari zirimo gukorana muri gahunda z'umutekano ku mupaka bahuriyeho umaze umwaka urenga ufunze. Ndayishimiye yagize abavuga ko intambara ishobora kuba mu karere kandi ko u Rwanda nirutera Bujumbura ruturutse muri Kongo, Burundi ruzatera Kigali bunyuze mu ntara Kirundo mu majyaruguru y'igihugu. Naho muri Sudani y'Epfo ubutumwa bw'amahoro bwa Loni muri Sudani y'Amajyepfo buzwiho UN buraburira ko igihugu gishobora gusubira mu ntambara nyuma y'amakuru y'uko Vice President w'iki gihugu Riek Machar yatowe muri yombi. Parima Idengu, umuvugizi w'ishyaka SPLM ayo rya Riek Machar, yasubiye muri bitangazamakuru bya Sudani y'Epfo avuga ko Riek Machar yafungiwe mu rugo i Juba kuva mu ijoro ryo kuwa gatatu. Gufungwa kwe kuba gusobanuye kurushaho kumera nabi ko amakimbirane amaze iminsi muri iki gihugu hagati ya Perezida Salva Kiir n'uruhande rutavuga rumwe nawe. Ku makuru y'ifungwa rya Vice President Riek Machar, UN yavuze ko abategetsi b'iki gihugu begereye cyane kwinjira mu ntambara yeruye cyangwa se kugarura igihugu mu mahoro na demokarasi. Basabye impande zose kwifata no gushyigikira amasezerano y'amahoro yemerejwe 2018. UN yavuze ko niba bidakozwe iki gihugu gishobora gusubira mu ntambara itazasenya gusa Sudani y'Epfo ahubwo izagira n'ingaruka ku karere kose nk'uko ubwo butumwa bwabitangaje. Iki gihugu cyageze ku masezerano y'amahoro no gusangira ubutegetsi 2018 yarangije imyaka 5 y'intambara yiciyemo abantu hafi 400 hagati y'uruhande rwa Perezida Salva Kiir na Riek Machar. Gusa umubano n'imikoranire hagati y'aba bombi yakomeje kuzamo ibibazo kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka byarushijeho kuzamba. Mu kwezi gushize Perezida Salva Kiir yirukanye kandi ahita asimbuza aba Vice President babiri hamwe n'umukuru w'urwego rushinzwe umutekano n'ubutasi mu gihugu National Security Service bari ku ruhande rwa Riek Machar. Mu byumweru bike bishize habaye imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba bisanzwe bizi ko ziri ku ruhande rwa Machar mu mujyi wa Nasir mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Sudani y'Epfo. Ubushyamirane Juba mu murwa mukuru bwafashe intera ubwo muri uku kwezi bamwe mu minisitiri n'abakuru mu gisirikare bo ku ruhande rwa Machar batabwaga muri yombi. Amakuru atandukanye yavuze ko Salva Kiir afite impungenge ko mukeba wa Riek Machar yabashaka kumurika ku butegetsi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiye muri Uganda, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika baretse ko umuryango wari wahawe umurambo w'umwana wabo w'umukobwa ngo bamushyingure bawushubije ku bitaro umujyi wa Kampala amasaha make ngo ushyingurwe. Bamagawe n'abageneraga n'uvuga ko yitabye Imana bamubonye abyina mu kabari. Ikinamico yiswe gupfa no kuzuka yabereye mu karere ka Kimu yatangiriye mu burasirazuba bwo hagati ubwo umuntu wari uhari yabonye umurambo w'inkumi kumwe nkwembaga agakeka ko rimwe ne wabo agahuruza. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko bene wabo wabikoga ko yapfuye babonye umurambo bakihutira kugera ku rubukiro rw'ibitaro umujyi wa Kampala bareba bakabona arasa n'umwana wabo kandi bari bamaze iminsi 3 baramuze kuri telefone. Ikinyamakuru cyavuze ko baguzwe isanduku ndetse umurambo uvanwe i Kampala kugira ngo urugo yagombaga gushyingurwa ikiriyo kiraba. Uyu mukobwa wabaye nyakwigendera igihe gito akagaragara ari muzima, ngo yakoraga mu kabari umujyi wa Kampala agakunda gusohoka mu tubari muri uyu mujyi, mbese ngo yakundaga kujya aho byabereye. Kuwa gatatu ubwo yagombaga gushyingurwa hari umukobwa wahamagaye mu rugo bari ku kiriyo abwira ko ari ahantu mu kabari mu mujyi wa Kampala abonye umukobwa wabo byavuga ko yapfuye, nyamara ngo abonye ari kubyinana n'abasore. Umuryango wategura gushyingura ngo wasabye ko yamufotora akabaha ifoto kuri WhatsApp nawe arafotora abona niwe, ariko banga kwemera basaba kuba bahaye ifoto agumya kumugendaho. Bimuka bava mu kabari bajya mu kanda bagenda bakaza kumubagezaho bakamenya niba ariko ko bagasubizaho umurambo bari bushyingure. Ibi ngo niko byagenze, wa mukobwa wahaye ifoto waronye kwigendera agumye kumwoga runono ava mu kabari ajya mu kandi baza kuhagera aramubereka basanga bamaze iminsi ku kiriyo cy'umuntu utari uwabo. Ikinyamakuru cyavuze ko umukobwa wabo bamutanye ndetse bajyana umurambo ku bitaro bya Kampala bawukuyeho babereka umwana wabo ko ari muzima nta n'igicurane atakuretse isindwe. Ibitaro bya Guru byavuze ko atari ubwa mbere abantu bajyana umurambo bakazawugarura bamaze gushira impumu bagasanga atari umuntu wabo, ndetse ngo mu myaka ine ishize byayibaye ubugira gatatu abantu bagarura imirambo basanze bibeshye.